Welcome to the Alpiten Dutch Talk with Turkey from Switzerland and Sylvia from the Netherlands. Their goal will be to establish a conversation in Alpiten and Dutch as if they understood each other's language. Each time, Zaki will introduce his part in English. Then he will pronounce it in Alpiten. Sylvia will answer in Dutch and provide, in a separate wave, the English translation. Zaki will answer back, and so on and so forth. Ma bonzo, come te va-t-il? Met mij gaat het erg goed. Laat-je de choé en chete? En me fait grand bien oui. Nee, de zon schijnt niet in Nederland. Hier is het erg grijs en regenachtig vandaag. T'as pas de chance, Adam. Nee, niet echt gelukkig. Maar aan de andere kant, ik hou wel van regen. Engelen huilen tranen van geluk op de zaadjes van het leven. Zaisho, kunta boa de jangna. Ishem blir ikke te una charta de poeta, dau. Me foma moda e profiti do shoe. Arriver.